Glas mi stavno zablokirao. Ja nisam imao vode. Nema vode, a živo emisije. Dobar dan i dobro dovolite. Opet da vas pozdravim sve. Ništa, imao sam priliku gledati utakmicu Indija i Partizan, tako da manje više nešto smo, makar je bio jako loš teren i Partizan bio puno bolji, tako da smo vidjeli dobre stvari, loše stvari od te ekipe, a u biti, kao što sam i prije govorio, da ću stalno pričati o našoj ekipi, znači koliko budemo mi dobri, koliko budemo mi ispuni na toj utakmici, koliko budemo želili, znači i trkački i kvalitetom, to će odlučiti sigurno i sutrašnju utakmicu. Mi danas idemo u karanten, pripremit ćemo se dobro za sutrašnju utakmicu i nadamo se opet 3 boda i opet da dođe puno gledalaca, ako je moguće, i da napravi opet jedan dobar ambijent, sigurno da to igračima i te 12 igrači jako puno znači, tako da to očekujemo. Sad očekujemo sigurno jednu dobru utakmicu od strane nas, jel da one stvari koje su protiv Smedereva bilo je dobro da zadržimo, znači taj posjed lopte, a da budemo još malo ubojiti prema napadu i da napravimo još po koju šansu. Eto, to je to. Sad pitanja najbolje, tako da oni... Pre svega pozdravio bi sve prisutne. Šta da kažem, šef je rekao dosta toga, očekuje nas stvarno jedna, da kažem, teška utakmica. Indija nije se pokazala u pravom svetlu protiv Partizana u prošlom kolu. Mislim da im ni teren nije toliko dozvolio. Indija ima par dobrih pojedinaca, pre svega istakao bi Davidova i Jocu Tanasijevića i Vukobratovića, igrača koji je bio u Zvezdi pri Indije, tako da sa mladim stručnjakom Jankovićem sigurno da predstavljaju dosta ozbiljnu ekipu za naše prvenstvo. Mi ćemo dati sve od sebe da odigramo dobro, kao što je šef rekao, da imamo taj posjed lopte kao što smo imali protiv Smedereva i da u napadu budemo još ubojiti. Toliko. Hvala, prema što priznao da navijaju fair i sportski i da se ligu pocenio od 200, 400 i 500, sever, istok i zapad, na blagajnama do 18 časova. Izvolite. Milan. Pa ja sam rekao da ja već imam tim, znači tako da mogu, sigurno nema nikakvih problema, igrač je onih 11 koji su igrali zadnju utakmicu. Znači i onih 18 koji su bili, znači, u karanteni za Smederevo, bit će sad i za Indiju. Znači sigurno da negdje u podsvesti svi razmišljaju o toj utakmici protiv Partizana. Tako da... Hvala. Čudio ste zvižnicima postavljati sa govorcima. Koliko ste aplauzi postavljati sa Smederevom način? Publika je ta koja određuje aplauzima koje kako odigrao. Mislim da sam protiv Borca možda pružio malo slabiju partiju, ali mislim da sam protiv Smedereva dao sve od sebe da ispunim sve zahteve stručnog štaba. Hvala. Može još više defazivnije nego su Smedereva. A kako mislite? Znači nije samo problem Crnoj Zvezdi, ako ste gledali problem autobus postavljen iza i onda je, ne znam, 4 Bravo, Kuki.